Adunti na den naag babalasang agkakapintas ngem awan man lang tikas kenta agnanayon asiraragsa dayta pungay dayta matam papintasen na dayta langam awisen na tuirik nak nga agayat ken kainas aging ganat ang paltuyang kalpasan na iruknoy ko daytoy naya ko amwengket di ka agdwa-dwa darling tuy ganda ko sa wemlaeng kinapudno no adan agrayo tapintas mo dawatek panunutin no siya kumetlaeng tiin ka ay ayten sirarag sa tuloy puso dapot sang ilagit mo sa paling kong maubiyag ko tadi agibus day tuy ragsak ko nudong tengtut kaldo naglantip puspuso kasla gloriat inak natutuno dapot arapaap nagpatpat na jak marider gapuken ka bayat kalta ang tinabili awan sargay arapaap ko jak man naglaw naglabas iti oras ara na iti bigbigan isip ng pabangon kanya sirarag sa tuy puso dapot sang itlagip mo sa paling kong maubiyag ko tadi agibus daytoy ragsak ko nudong tentut kanto panagdan puspuso kasla gloriat inak natutuno gabot arapaap imnas nga inlak indad daluma sikat kapatan tuy puso bingir birok ka kamang tedragsak tuy kakay sunak ngayat mo bitwen kaataran niya amang silaw to dalan ko jakigiren tiag tuken niya gapuken ka uray pagkataya nangita hindi lang ka patyek nga agnanayo adi agresa dardaret kanyak cumakay nuday taladawang tiyak parang kanyak nasamit unay sigubuto tuy puso ken tuy na dagus ama bang aran ang amin
kat nakasarakat iti pintas ken ayat kasamitan balud mo to'y riknat ken to'y yagko ken ladawan na pagpasagan. Na desgrasya niya yan agan ano ka din jaki pilit to'y bagi no jakken ka maikari tado nga apal ken adu nga umsi nagayat kagayan sa kakit nagbabawi kas to'y gayang yaya luisut kauman sabi dong nagpayen no siyak tayin ka mabimbuya ngem idununalangal daw no di makita agarupus taluluan ket siyak tay sansangitan. Na desgrasya niya yan agan ano ka din jaki pilit to'y bagi no jakken ka maikari tado nga apas ken adu nga umsi nagayat kagayan sa kakit nagbabawi kas to'y gayang yayat luisut kauman sabi dong nagbayen no siyak tayin ka mabulbuya ngem idun unalangal daw no di makita agarupus taluluan ket siyak tay sangitan. Pinanawam to'y marigligan ay asyak tupayen usok di mairurumen daksang da sa tata awan manlakit dem anam namat may kapuken ayat naulpit naranggas tiing pay mo kanya nakakaasiabiyab awan makatulad kas may sa atumay talam adi makapayagpat puso na't nasugat tasimtiaw awagat awanen diragsak kinadaksang gasat nas nebanen ni pegat agapuken ayat naulpit naranggas tiing pay mo kanya. Tibay-bay pinanawam to'y marigligan ay asyak tupayen usok di mairurumen daksang da sa tata awan manlakit dem anam nama may kapuken ayat naulpit naranggas tiing pay mo kanya.
day di karin ka iti sirukti naslag abulan. Luksuto'y rik nata di tanat tetalan panaglantitwa abibig ng ted ayan ayan. Among kati no agmay sa aktumpar isen kanya kaslama rik na subok na ken ko sila amang rik ito'y rik na. Nuwag da kala kong ma ito'y sibay kong nga agid ida pulwek agad tayo tabagin ibalod ka to'y tagtag kaya ket di kan rukan at papastang agtanggay ken ayat uray kuman apagdarikmat no puso tati map na ken ragsa. Nuwag da kala kong ma dito'y sibay ko nga agid ida punwek agad tayo tabagin ibalod ka to'y tagtakaya ket ikang rugang at papastang agtanggay ken ayaw uray kuman apagdarikmat no puso tati mapnek ken ragsa. Pagalikan ta agayat ka awan man lain di banagin na di kantunga ka agsainek nga aglulwa among tunaya nukasanuti pateg na aldaw ken rabi at ang kalayon agdaw dawata iti Diyos ti tulong ken kaasina unay kanyak anapuslong kapaliwan na ti pangyedeng day tapusong. Ngeno di kanto lamang asin at suday ko'y puso nga agsansaniti awang tunubiyag ko pamuspusak asabali no di umadayo di tadenam nga aglisi. Depek nga agnanayon dagiti lainong kanya regta ken dungon aglalonoy naken kagpasunod agarubos luwak abulugan kapanangay ayon dini man amin sasanek di agtelay ngan anekek pilak amek daytoy pusok ay ngamen daytoy kanu iti samit ngayat sudi na di si papasnet
mayaw awan daan, gaput patek na sa bali. Dardaret depek nga agmanayo, dagiti lailong kanya, regta kendung, aglalo no'y naken kagpasugnod. Agarubus lulwat abuyudan kapanangay ayon. Agarubus lulwat abuyudan kapanangay ayon. Anya ayat tiba sulkukin ka, madmadlaw pun ana malbayo ka, takino ng kanpay alinak kaya ang makita, gandat munsan laksikan ken mangwaswas kade naniyata nukas pudno daydi nadama anak kasarakan kay napingwapas mo kay siya. Gustuem ubiyang daytoy ko an-ano sakit din agas ko ngem mulang kita palunod mo malaglagip na to nunay daang balang mo pusok di man tayo mas naayan adyak amuti na kay kapuanan di nagpayen kaya't amaki ka sabidong mo tilang adyak amuti kapuanan. Kanagsaway apintas mo awan umaspi numaranyagan kalumabaga apinti anak kay tampukan tagalid mo akas labit aglalong tumamdag ka iti agsapawen no malen
sa kaumisen. Ang parang adagos dayta kas marfil angin. Daegan ta buok mo pangol kulutin. Kentakiday mo kaspul lalayaw itimalen. Awan ngatan tikas ken kaanak buken. Api na raburan ti Diyos apungan kakaspi. Kabino bukudang laaminen at talugati. Tauray agnisot ka napintas kan tulaen. No bingyem dayta bibig mo sa kaumisen. Agparang atagos dayta kas marfil angin. Daegan ta buok mo pangul kulutin. Kentakiday mo akaspul lalayaw itimalen. Diagkin bilen sam ito'y kararwak. Nasudi anenang sampagitaan na pusasa. Si kaawan sa bali tingkarit aliw-liwak dito'y lubong ingganat tumpal tuibiyang. Ay ayakin ka ngem sika kanyak saan. Dadarep tatan ka ngem di nagsamet kap-kap nekan. Ngem uray lukas ta di kantun paging sasana nagpapanbiyag ko. Tiyag ka ni busala. Biyakin bilen sam ito'y kararwak. Nasudi anenang sampagitaan na pusaksa. Si kawan sa bali tingkarit aliw-liwak dito'y lubong ingganat tumpal tuibiyang. Ay ayakin ka ngem sika kanyak saan. Dadarep tatan ka ngem di nagsamet kap-kap nekan. Ngem uray lukas ta di kantun paging sasana nagpapanbiyag ko. Tiyag ka ni busala.
unoy tuy gumawgawawa amwem atuy ayat rinsi kapuken ka tasika awan sa balik kinayawang kay tuwirik apay tay tanakim agmayim ken mang dua-dua when nuing pa garup musa ngaraw rabakin ka saan biyag ko umasin kay tadwa-duam taawanen ti ay ayate no dilaeng sika tanakin agmayeng ken mang dua-dua when nuing pa garup musa ngaraw rabakin ka saan biyag ko ulasin day tadwa-dua taawanen ti ay ayatek no dilaeng sika Manday ta puso kapuken ni aya sumapul kala enyen direpengen day ta puso saan laeng asisya sapay kuma tajak tunag sangin amang nana asisya taday ta ayat mo jatun tamingin nga uray tun kaano sabay kuma tajak tun maaliyaw amang nana anyan anagrigat anyan anagtuo ti agtaraken gayem abuyo ang manok galutam tinalagda simple agumarot tati kay kayat na mingi na apapros na minsan amalem napantuin tupada timayagdat ngato inwek-wek na't baba Diyan na pagdaksan at damit sugat na nasugatan mismo ating anak.
yan anagtuo, ti agtaraken gayem, abuyo ang manok. Galutam pinalagda, simple ag gumarot, tati kay kayat na, binig nga ap-apros. Na minsan amalem, napankuin tupada, inmayabdat nga to, inwek-wek na't baba. Tiyan na pagdaksan, agdamet sugat na, nasugatan mismo ating ngana. Taawan pa'y asawa, mabaketan na kun. Ngem awan pa'y nasaraka, napili aknet ngamin, idi agkabanwaga, tagwapo met ngamin, tiinak sinasara, mapausan na kun. Nga ada baby na nagparami dakpayen, itikrip anara, gimatangak payen, itimon-monyeka, nga isuitan, itinakliwa. Madandanagan na, taawan pa'y asawa, mabaketan akun. Ngem awan pa'y nasaraka, napili akmet ngamin, idi agkabanwaga, tagwapo met ngamin, di inak sinagsara. Daytat kaimasan apaset tibiyag, agkatawa ka sa kaagkaragga. Pudno tay kunak, tana padasak, ay agkaramayat na laing nga umanak. Di nagkadunay gagkakarain, day ti patong ko ay nakakuy-kuyas payen, pakaalaan na agriuma ay nagrigaten, pagmaayan na ako bububuk ka payen. Plano planing amakun ko na, ay agkaramayat nga awan pisarbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17 ay libre ka na. Daytat kaimasan apaset tibiyag, agkatawa ka sa kaagkaratga. Pudno tay kunak, tana padasak, ay agkaramayat na laing nga umanak. Di nagkadunay gagkakarain, day ti patong ko nakakuy-kuyas payen, pagkaalaan na agriuma ay nagrigaten, pagmaayan na ako bububuk ka payen. Plano planing amakun ko na, ay agkarama
agkaramayat ka, awan ti serbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa 17 ay libre ka na. Plano-plano planing ama kunkuna, ay agkaramayat nga awan ti serbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa 17 ay libre ka na. Sa 17 ay libre ka na. Gayat day tanakin, yaramitan nakman ngarud, di balay pag naidak. Awan adina, awan met salinong na, diin ka pangibiswan, jay tenga, jay karayan. Gayat day tanakin, pakitaan nakman ngarud, pagtuyusan day tuirik na. Awan akir kiray, awan net akir. Puso ay asikabay, binuhod ang liday, anusak nga itag ay ut-ut as sumamay. Awanen tiling-lingay, ang mangitaghay, anusak ketipturak, kastatin kaimpay. Daak balay ni jak makatal na, agtugawak jay tawa, tam-tam dagan ka. No adda lumabas, sal-saluyot suden ka, bintayan mo biyag ko, idamit baga. Mabalingkan man, akong di man to'y panesko. Amang guyugoy, manggutikot ta ayat mo. Nukas pagarigan, salutsuden dagiti tao. Agapuken ayat, natay ajak ammo. Mabalingkan man, akong di man to'y panesko. Amang guyugoy,
mangguti-guta ayat mo. Nukas pagkarigan sa lutsuden dagit ti tao, agapuken ayat natay ajak amo. Nalasbang abalasan, ayamu nakasrosas, napagukran, pintas nakasman, awan kapadanan, kinaema, may bagay kenkwada, ay wenlita, kas kamanlae, dardare tete, may saakun, ama katurog, numay pangget, lita ken ayat. Kamanlae, dardare tepe, may samsun, ama katurog, numay